nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ang ipentip siya paro kinohikay SSA hapo kasi badjay dia ba kaseng kan sepelong ya ka general meeting hakan Riutrik jong nai Oktober jong tau snem hapo Madan Malki hakapor karbi bejimen step hakani ka general meeting ngin sayo bania keren hakabai dei bat ka jingya identi jongi bat ka sorkar alor kimat jingdawa jongi kinohikay SSA kebanang kong kalong yang kacing dawa jongi nak sorkar bahkan penskem yang ke servis jongi kinohikay SSA kebaar balong kacing dawa jongi nak sorkar bahkan pentrekam yang ke pay structure hakabai dei bat ka jing penkiu yang ke tulop jongi kinohikay SSA bat kebalai kalong bagini keren halor ka Supreme Court order kebala penmi hakasitrik jong mulai September jong mentau senem kebala penlong mandatory ya baro ki in service teachers ban pas ya ka teachers eligibility test demi ka TET di kumta sechisin nakaliang jungi ka association angi kerpa de pi baro kinohikay SSA kebadon hapo khasi badjantia bapin sngau bahaban yawan renti sakani ka general meeting kapan long hakan Riutrik jong banai Oktober jong mentau snem hapo Madan Malki hakapor karbe beje men step